Ada nih kata gitu. Mak mau noreng si tembus hati naga Allah. Iya berita gunung. Waduh gula sekalian. Konjengan ke daerah Serese. Pas beri oh, ada acara acan gula. Kalian nang gula. Ada orang ya. Oh, jodoh na beksara. Mari sana kan. Ngirenge. Engki. Mak motor. Oh, ampun, mbak sepeda. Ah, curiga gula bang. Hari ya jauh waktu ni. Hari magai jauh, hari pakun cope jalan jan. Lo ampun mbak sepeda gula. Haram na bodi alas. Pako burning setong. Jangan mai kau pura kidinda can gula. Tapi gula mikir ni kebuju. Engki ko. Ketibi. Engki. Mai temu ko. Oleh na mimpi ko. Lihat ya. Berarti gak dito para bumi nabi orang peratu ke Allah masyhur fis sama. Iberi sinyal ketibur mimpi. Torona papa dagi mawardi bagi Abdul Salam papa dah jadi ayo ara al mukarram jadi. Ya Allah. Yang gula kita toman tapang kiban mak kain ni ka akalampian ka ni ka kun makan. Apa yang nanti aki kebedaan, sehabis kipis ke depan negara kan. Saya tanya aki bi gula nyempung, tak kau perpanjat, dap can gula. Tanya aki ban gula, aku makan ambian kali ngocol kilen ke, gua. Gula ya Allah ya Rob, keng gula ser gula keng kebedaan ni lapis kipis, compang camping kebedaan ni, tuh ya Allah, mak dei. Tak boleh ngitek ke baban. Wan, gak dito berada bu. Kento mun ate na gak dito tembus tinggi. Tari yumu maki ban Allah. Wak disa. Senau Sayyid Yusuf kan disenggi ge. Masa Sayyid Yusuf pada segaja po jareng kuno len senar je bon ngi ge. Len senar je bon. Pasir Sultan Abdurrahman ngi. Sultan Abdurrahman raja Sumenep pas ngapa pada senar kagak disa je pon astan Sayyid Yusuf. Dan ternyata astan Sayyid Yusuf itu bukan hanya satu. Lebih dari satu di tempat yang berbeda. Nik, tawon baban aku. Tak kau ibu ngengang ngak benar botok. Mak ngitek bilahi ngitek. Ngitek nih ngak baban ning dek remah tengki. Ya benih geng teroi tahlil lagi ya benih. Geng abek tak kok pah tade nyaman bila mari je mari napa. Mari tu apa betul ada sepudan. Dekat dengki waktu pertama mate mama lagi sebulan terkenal dulu peng dulu masuk YouTube kan ini kan bahula mate paling badung dia ke muslim tak ada umur bila itu apa dia cit ngecit bila itu setia kan iya itu ulah ni kabaraki mate dugale kabur mati, kabaraki mati dulu kali. Ternyata orang ini saya terkerjat ngiding kabar mati gula nika benih terkerjat eman bahat tahlil. Terkerjat nyari di mengkok kente kok lah kadung ngonceng dai. Teti berarti emanan ke pengaji nanti bangga gula. Abari kok kita mati le temu kok pangkat lah kata riya can gula. Mati boleh pada apa kok Esto. Coba di sini jompo mak. Beri sini jompo. Asli beri sini jompo. Sambil. Tuh. Alhamdulillah. Mak ajunan ki ode aja. Loh. Kenapa mak? Ajunan ni kapura ki subuh ngomor. Ternyata ke muslitam beru. Ke muslitam beru. Perpaan mari sambutan. Toron set. Coba. Ditanya aki. Ke muslitam umur. Mari toron di pangkung. Toron di pangkung kan jelas. Jaring mari ajarama. Kan begitu kan. Tuh ada nih lebodo si elam pereng gak dito bodo si ampon lastari tahlil naparung sabarok bodo si mari salat gaib lo ni kamera putar ke jompo lo nangis ni wi gulit iki dingaki ban gula apa pre mak pasti lo tan gula na gula kala kadung juma paju apa ngara sampean tak kerjut demi Allah tin tak kerjut kiai pak tadi ora kiai si tan gula wate wak kok wak bekan derajat gula Arya demun Kanjeng Nabi wajabat dia. Mun bah eman nembe dia bah nangis wajabat masuk neraka jan. Ternyata maksud sambian mak teletan di ora. Abdi ini kan mari ngunceng ajunan dia.
Kento ajaran kita lestari. Pasit ajuran kepada kisah tepaga kamak. Ya Allah. Mai ke wala orang recan kun. Macet tega na mata de dusto dusenar kan. Berarti emanan ke pengaji. Netimbang ke gula. Lari ya. Tahu ya. Paham ya. Angon ring lampok ke. Ngondeng lampok ni kayak ketangis ban orang nalikan subuh ngomor. Tuh, letada sepelak. Nah, betul kan? Letada sepelak. Tuh, letada si open. Sebenarnya enggak? Bagus itu.